أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمكو كردوغي re maguri namaz fahoga be dars program tere mire bes program Allah ga rahmata ko ga be ke midani duay ki argonda te be flonge bes heo kam ge fata itur wegen dana heo amale kam ga e bagut kolo Allah minbar ko devon mire argonda lifawa mawdu ki zuwan kam ge beno heo gotuga hifon muskole umra diyo mag kuring me mawdu argonda wahak dekuma lifa mani ad insani hayatuga ena kuda kujjege tutu kujje gotuga dunia ufumma ufahuga kuda kujjege marhala wet kurma fahuga zuwan duaswara as bodumiha ka badalwe e fahuga muskuli kama badalko dunia alwada kiya agende mi insanunge fitratuga Allah subhanahu wa ta'ala labba fawa goy notu dunia bi kauni sunnat gotuga labba fawa hagigate insana dunia ufama fahoga den enen eme yagin kamaki enage maru ei eves demi heko ekamade tega debas noa hagigate besme me marhala ta hoteren zuwan kamge marhala mi insana ga hayatuga anna me muhimmo marhala kamga wegen de ei e duwaswaro emi he kibaga buddhi ge baro hurma enege hashiganuga hivara famvara bumvaru hurumga sobon ei eduwaswaro he gotuga beenun ku fikamuga waninama ene asha mujtama fada huri fadan adi eduwaswaro gosko beenun kuru jikamuga waninama ene mujtama ves e gelum bodu genda duwasware ehenkamon mi duwaswaro islam diinuga khasa samal kuma devva zuwan kumge beenun he gotuga hifuma تفاد إك إرشاد ديفه كتما نبي صلى الله عليه وسلم بس فلك أسفاوه اغتنم خمسا قبل خمس تباميهم فسكم أو مكورين فسكم لبيغا ناشئ شبابك قبل هرمك مسكول مكورين زوان كان هيغو تغلي بيغا ناشئ وصحتك قبل سكمك بل مكورين صحتك بينو هيغو تغهيفاشئ وغناك قبل فقرك أدي مسندك مغبينو هيغوتك هفاشي فقير ومغكورين وفراغك قبل شغلك أدي تبا بزي مشغول مغكورين لفاوا حسوكتك بينو هيغوتك هفاشي وحياتك قبل موتك أدي تبا مرو مغكورين تبا حياتك بينو هيغوتك هفاشي أدي كيس رسول الله صلى الله عليه وسلم مغمي بسولكي مي algon menge haya ei rangalo baajeveri ufedun teri hayate kamuge hedu mattaka algon menge kurimati ga algon men abadu sanam bhattan je muhim kantatke mega me anane itma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge basfuluta ki ei puru basfuluta kamuge ves ein dehawa manatan ein libide filawta ei muhim kantate kamuge wegen ebede egoto me hadis ke bayan koroba hemba huriya kama kiwes me algun ga hayatuga algun men abadu sananaga bahatan je muhimmu kantateke algun men baliu mo kuring algun men nang lifawa sihhatuge be no heyotuga hifun algun men maro mo kuring algun men ge hayatuge duwastan heyotuga be no kuro algun men muskole umra diu mo kuring zuwan kamuge e duwastan heyotuga be no kuro algon men lifawa mudluge be no mes heyotuga hifun muka algun men biyo ge kuring me huriha kamaki me rangalo diriolo men en hadan ga hatan batan jihe kantatake ad zuwan kamaki me Allah subhanahu wa ta'ala insana ka deva besma motive agobodo ranuge fursate besme ei kurin denne bihen e duwasoro ene kibaga hasa bare hasa bumbare hasa hivvare
kan kuruma ena jihillu noma mifada itan eta kantetteken eduwasoru ene kibag hunnati ei muhimmu duwas ekamaga beligen mideni mizuan kamuge beenon hegotuga hifa midiheni kibegen to mege ilmeri vidala fa tafatu ekeke engal tokum wahaka ebawe ekamaki mizuan kamuge dosar kiwes mi alkomena badla kurma foga ma ginu dosta ken nuwe alkomena biwegen daane duwas vere zuan kamu dosar kiwes hayatuga alkomena e badla kurma foga hama duwas kolege terega e dosta alkomena wakiwegen atwada kiyagen daane duwas vere kirt qur'anuga mi wahakata jumla gotega nawa fa ebawe qiyam duhun insana allah subhanahu wa ta'ala qur'ana baade قال كم لبثتم في الأرض عدين فهي تباميهم دنيا أولوني كها دوها كهية تباميهم دنيا أولوني كها دوها كهية الله سبحانه وتعالى قيام الدهون إنساننا قربان سؤال قيام الدهون مسؤال إنساننا قرم إنسان دين جواب قرآنك الله سبحانه وتعالى أنجوا إبوي قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم تمام من دنيا قولني إم دوها كوي نواتا دوهجة بايجة إم إنسان إنك حياتك دوستا قيام الدهون تصور كره بيجن دانه كرو قوي مي آياتك بيان كره بامني إم قطع إنسان كه إزوان كم قدوس ركيبس أي ما كقدر دوستا كنوه إنيا الودا كي أجن دانه دوستا كم hame ko ga qiyamaduhum allah subhanahu wa ta'ala insana hisabello muga korba khassa sual take giwaha katan eba ade bayan hadis tawga egateren en hadis ge ba ade mizwan kama behe ko ton khassa gotega sual korwen waha ke eba ade la tazul qadama abdin yawm al qiyamati min indi rabbih fa enege ve rabbuge gaatuga arihuga ene sual korwe hinduga enege puritanun ena gudubaves nolevene ena sual take kuruma dande an khamsin paskamaka behegotun an umrihi fima afna enage umru ena heda kuri kon kamegato ena sual kurvene wa an shababihi fima ablahu adi enage zuwankan ena heda kuri kihinetto emenek umruga wahaka sual kuruma foga adi khasa gotiga umruga terega himene e zuwankamge duwaswara behegotum ves sual korwen wahaka me hadis ga bayan wegen eba ade em ay e dostaka behegudun qiyam duhun sual koremon ay gamane ki ay adage dostake none muhim dostake ekamattaka algon memmes khas samal kamedi ekamade terege visna fikur kuran jehene kameke kirt qur'anu ga ka suratu ga algon men komme hukurdu hegga mikiyawa ka suratuga eba ade Allahu an iman vi zuwanu takegge wahage innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda eba mihunaki ei zuwanun takeke Allahu wa iman vi eba mihunge veri rabban iman vi zuwanun takeke fehtiman Allahu eba mihunge hidayah ituru qaddevime ade ka suratuga ena ka hudaga mihun nota holaga nida faitibe mihun e qawmuge zuwanun take Allahu an iman vibay names qawmuge mihun Allahu an alkan kurun e undugo kamaka vi hindu e mihun rasul nikumegen as e holaga tibba e mihun ninje jehigen diei e kamuga note ndidiga tinste ken ha aharu e mihun heda kuri e miatigas Allah subhanahu wa ta'ala ebaminaki kon umrek bayakan bayan korwa ay zuwanun takike ebamin werraban iman bi zuwanun takike Allahumma hame akuga kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga ehm bas fulage baade qiyameduhun khassa Allah ge rakatire kame libigen daane bayge wahaka Allah ge arushige hiya wahikan nu ehen hiya wahikame nedduhu bayaka Allah subhanahu wa ta'ala ge e khasa hiya wahikan devana bahaka hadis ge ebade egeteren e bayge gotuka menani emi hegge zuwankam go duwasoru Allah wa
alukon kurumuga Allahuwa kiyaman gatumuga heda kuri zuwanage wahaga washabun nasha'a fi ibadatillahi Allahuwan alukon kurumuga enege zuwankan heda kofawa mihai qiyamatuhun Allah rashige hiya hekan libendi komme bayaki wes ei Allah taala hadratuga ma mativeri maqame ligen ba bay en komme bayaki wes duniyega mativeri bodeti kaamyab teke hoda fawa bay gotuga emihun beligen mideni egteren komme bayaki wes egteren ek category gotuga not e bay gotuga mianani e bayge zuwan kamuga duwasoro Allahu kiya mangatumuga Allahu alukon kurumuga enege e muhimmu hivvaru huri e baaru huri duwastan Allahu kiyaman gatumuga ede kofawa zuwana e mi kantatakon algon men inge mitani mi zuwan kamuge duwasure kimi algon men ala nula ma budu samal kam nudi du kollagen waana duwastaken nune ehne kamaku ei ekama khas samal kam digen e duwasto go beenon yogutuga hibman algon men khas samal kam deenji he kameke mi dennevi ayataka hadith takon algon men irshad libige midani migotashe sualaki algon men ge zuwan kan nota algon men ge zuwanun ge zuwan kan hegotuga beenun kurmataka beenun himataka algon men kurambi kon kametto nota algon men e zuwanun na daskoddenvi kon kantataketto adalgon men na visna alumun kantatake ingen dane jumla gotega mone vidane gos kantata nokurume rangalo kantata kurume jumla gotega algon men en mone vidane names rangalo konkon kataken samal kon devi nota gos konkon kataken hiye algon men du kollambi zuwankam ge dosoro note zuwankam ge dostan ke gotuga bene fumatta ka algon men kor vidane muhimmu kantataken eba ade egteren ekkamaki ilmu ungenon ehni dosta ki ei enage sikundige visnum ves furihama wegenda nota visnu sikundu ves furihama momunda dosore ekkamuga omun ilmu ungenon ei faseha dosore ekkamuga wegen ebade hamaya ko ka ene kibaga hasa ivare hasa joshen hasa bumare ves eba hure එහෙම කියම වගුත හේද කුරුමා එකම ගොෆුලන් ජේ බර ඔෆුලුමා මේ කන්තතක වෙස් ඒනේ ෆසීහ වකින් එබදේ අදි මීහා හර්දනා මීහෙකම ගොමට්ටකා වෙස් අදි මුස්ලිම ෆාදා හොරි මීහෙක ගොමට්ටකා වෙස් ඉල්මු ඔගෙනුම කී මුහිම කමකම ගවකින් එබදේ ඒනේ ගමිල්ල නෆ්සා මුස්තමය ෆාදා හොරි මීහෙකම ගවකින් දානී වෙස් අදි ඒනේ හග්ගා බාතිල් එංගන් දානී වෙස් හම ඉල්මු ගසරියයි එහෙන්කම ඉල්මු ඔගෙනුන් ei zuwan dosoro komme hembes koranje muhim mukamem kirt qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam muhatib korwa korbi amrega sab ade wa qur rabbi zidni ilma khalifan vidal washe hadda timange ver ilahu timange ver raskala ko timanne timan khalifan ilmu itur kod washe e ami Allah subhanahu wa ta'ala itur khalifan korwa fa wa amre khalifan egota dua koromang do ilmu ituru koddevuma emi algolma mes korenji hekame dua kuruma ekuga ilmu ituru kuruma maseke kurun ilmu ungenun es algolmen korenji hekame zuwan algolmen dasko devi ane muhim kamaki no tarbiyat korambi ane muhim kamaki Allahu alkan kurma samalkan dirma dasko dinu egotuga tarbiyat kurum khas gotiga fardu fasnama do kurmaga matiga ezwanun tarbiyat kurma samalkan dinum kulibaru kunu kamuga avies dirolmuga maseka kuri kamuga avies kiwi kamuga avies adi henihen kantata gonu kamuga avies farul fasnamadu ei du konnula kombe du kokes enage routine schedule ga himene kame gotuga kombe du kospura kame gotuga ezwanun tarbiyat kurma algon men samalkan denjihen algon men rawa program thok teremes e kantataka mag faywan gotaka kantata kurun ei ena maduga matiga ezwanun tarbiyat kurma muhim kamekamga wegin ebade ad mitaga me dekeveni zuwanun emihun ge zuwan kamga duwasoro ehen kamega nule miskituga namaz kurumga wahaka notabadu gurwan kiya kurumga wahake no ehne kamaku me dekeveni ezwan kamga duwasoro Allahu haram kurevi maqtadduko Allahu ruswa odigam wa ruhi odigam wa gotuga enage zuwan kumge duwasur
ඒනෙවස් අදි මුජ්තමස් ෆාදා හොරි ගොතුගා බේන කුරුමගේ වාහක අනේ මොහිම කමකි එස්වානොන් ෆාෆතකොන් දුර්හෙලි කුරුම අලගොන්ෙන් සමාල් කන්දි ඒ ගොතුගා තර්බියත් කුරුම් අලගොන්ෙන් නොත ජුවාන වෙස් නොත මුජ්තමක් බය මිහොන වෙස් බිස්නේ බිස්නුමකි ජුවාන් කමග දවසර ෆාෆතක වෙස් අරය ගන්නාන ෆාෆත වෙස් කුරානේ කුරවේනේ අදි ඒ ජුවාන් කමග දවසර අදි දවස් එබෝතේ ෆාෆත කුන් තවබාවේ ෆාෆතක අරය නොගනේ අලුකමග මෂගෝල් වුමා මේ ෆහරුග බය මිහොන විස්නිදා විස්නුමේ නමස් ජුවාන් කමග දවසරකි අදි hen දවසරකි වෙස් හාලක ෆාෆතකන් අරයගතුමා ඔය දවසරකමග වෙගෙන්නේ නුදේ හතර ගොතේ ගාජුවාන් කමග දවසරු එනගේ ගරීසාතා eki kantatakan ede halu islam deenuga e kantataka vesmani hallutan hoda difan halal gotuga kæveni kuruma islam deenu wani barolwa ekaman irusha debafa ema kæveni kurun eves zuwanonna faseha ekama maktaf huluwigenwa halal gotuga e rongon kuriya diuma faseha mage kamuga wan ebajehe ei ondugu kæවල කුරුමකි ඒ මුජ්තමෝග වරබ්බොඩු තක්ලීෆෙන් උපලංජේ නොත කුරුන් උදගු නොත කුරුන් දති නාදුර කමෙක්කමග හෙදිෆ එක්කමග වණින මුජ්තමෝග එපද ගොතක එකන්තත බට්ටව එක්කමග වණිනම ඒක මානේකි ෆාෆ කුරුම ෆාහිෂ අමල්තක අලගොමෙන්න මගුතකේ දොරුතකින් හුළුවා ලෙවෙනියේ එමෙදොර්ත බන්දු කුරුම මගෙක්කමග වෙගෙන් දානේ kæවල කුරුම හලාල ගොතුග kæවල කුරුම මිපද කන්තතක faseha mag faiwa fargotaka kantata reifa otum zuwanu na algomen dasko demvi note ezuwan algomen kod demvi ne muhimma kamki ezuwanunge ekuveri naki rahmatirin naki ei rangalo ekuverin kamuga hedum adi komme umru furayag gaves kuda kujjikam gaves bodu mihe kam gaves adi ei firiye kamuga ves firihene kamuga ves anghene kamuga ves ekuverim beenum ve ebeka akuga wakuto heda kora ebeka akuga wahaka dakkala wakuto heda kora bayge ekuverikan beenum ve ijtimai mi gulunta ves onnan ebejehe enega hayatuga ves muhimma kamekkamuga wegin ebade rahmaterinna yatimaga me hona akuga wakuto heda korun ratta hinna akuga bay dostos bay wagutan heda korun ehma rahmatirin rahmatiri kama ayme hona ekuga waqtu heda korun ei huriha umru furayaka bes beenu wakame zuwanum mes hama e beenun tan ebo ove ehme beenun ta oin hinduga ekantata fahiwana gotaka algun men kantata bes raawade bes beje algun men ekamaga maabul samalka men nudif kamaga wani nama e hoda rahmatirin neki ei ma rangalo rahmatirin kamaga nuwaka kamaga wani nama noto gos rahmetirin kamaga vejje kamaga wani nama e rahmetiringe e honna gos adatak ekudin ke baga ashagatun ei hama yakinum bes won kari kame e vejje kamaga wani nama e kamaga algon menge himalin kamaga wani nama ei algon men e kamaga hitama ko algon men kamaga zimataka bes ufulan jehene kantatake e kamon e kudinna ku gaule kudinga rahmetirinaki ei kon khala bayto belun e algon men korenji hekame adi e kudinna rango rahmetirinna e ku ga ulum go fursat hoda adunu e algon men korenji kantatake kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga basfule gasave al mar'u ala dini khalilihi fa insana bani enage rahmetiriyage dimatige insana bani enage rahmetiriyage dimatige falyanzur ahadukum man yukhalilu etiba me komme mihekus bada hoshikame etiba ekuverive uleni kaakato ade mi algomenna engi hagigate algomen bes tajriba ga aliga fenna kantatteke adi boga muhawara ga sabade ahiwaka je ahiwake fawana wahak algomen divi boga bes beenon kon ule bahe ei gos mihuna aku gole kam ga wani nama emi hegge e go sifata aneka ves adave dasmu dan ei edduhakun deduhakun adiwa antake vesnom hame aga megi kolose ba ade rahmatirinna ke hyo
rangalu rahmatin kamugawanama ei fas namada rahmat rakatiri rahmatin kamugawanama emi hunakuga miskita ves arang ebajhe emi hunako namadus kurang ebajhe emi hunaki dulun hadi hutur bahum wahak dakka bay kamuganwani nama tima ekane hadi hutur bahum wahak dakka agi emi hun terega olun ei undugo kamakawe tima ves ekanta kondur heliwatan annan em ekori rahmatin ki heo rangalo akhlaqi matiga tarbiyat fawa kudin tekkamuga wani nama efata kudibaya ka ekoga timaga dari fole kamuga wani nama ei algo menel dibigen dane warabes bodu hinhamu jihuma kamuga wes ekan hagigotuga wegen dan zuana algo men daskot mi ane muhim kamaki mamba fana alalun gati mage mi huna detere onna guluntan hardana kurun mujtama denje haggota for koddinun hegotuga adi zuwanake e zuwanunge manfanna hikon hita kimanteri alala baykamaga vechikamaga waninma den emihunge zuwanunge ehni hem mitapna detere gonna gulu takame dargulme ma bodu subale kuraka ekujjegge manfanna deterega takal gulun taken ove manfan deke loba manfanna kimanteriwa manfanna insan teriwa manfana deserega hiyo rangolo gulumen on kamaga wani nama ezwanege gati mage mihuna ratte hinna awatirinna emihuna onna guluntan hiyo wegin dane adi zwanege guluntan manfana desere gosuje kamaga wani nama kiyamanteri kamenne wahaka de kamaga ritu bahoro bere men nukre kiyamanteri kamaga sifa enne emi hon hitu jassafa hitu jassafa emi hon nameduga adu gaduka wahaka dakka mifada viyanu da sifatega matiga kuri zuwanakam goni nama enege rahmatirinna den gatti mage heni hem mihuna moduga muamala bas dani efada gotakab e mezwana argument das kodden je muhim kamen mam fana kiyamantiruma mam fana ihsantiruma mam fana alaluma emi honna he du'a kurma mikantatta kirtu qur'anu etan ayatega allah subhanahu wa ta'ala alkon kurma engi ma akuga demienani mam fana kiyaman gotum gawah mam fana he ko hitum gawah ka mam fana de terega he ko hitum gawah ka mam fana taka he du'a kurum gawah ka me wah kata qur'anu ga takrar wegen eba ade islam dinu ka mam fange maqam matveri korba fa mimmer ki e mam fana ki adi islamun kam go novi kam ga vies adi mam fana ki budan alakon kurman amru kura beikam ga vi hindues emi hon mam fan ke kam ga gulun kada nuduma dune mati ga mihuna de tere go hi ko mutuma qur'anu ga algol menawani amru kura wafa e fada harik ga mam fana de tere ga wes hi ko hituma anga vi hindu e mam fana ki muslimun kam ga wefa adi islam dinu ge shiar taka gowala islam dinu ge akhlaq taka tarbiyat koddum dia amme ka bappe kam ga wani nama e mamme ka bappe taka edarful ada koddin je hakutan eta gunen ituru gendane kame kam wes ekudin argument das kodden e baje kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sirat argument badalum ekalek faano kudakudin navis zuwano navis mujtamaoge dirolomondia alun kam gavies di muskulan kam gavies mi emha farata kaves alun rangalo heo gulun take bebi kan algo menne fenigen de adi zuwano navis hama egota gulunta bawa fawa tan algo menne fenigen de usama bin zaid radhiyallahu anhu gaganaka umrun satar warkan aharuga bodu lashkarege veriye kamuga ayyan kureve lashkarga sahabe bekalon tereng man is bekalon tibawani ko usama bin zaid zuwana kan lashkarge verikan devi ali bin abi talib kitman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge gandoruga ule bod followi kuda iru waki kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandoruga onu befna ka vetiwe kujjaka vetiwe kuda irusre islam di matiga bodwi zuwana gotuga beligin midanim islam dinataka eta qurbani te wadagan nevi befule kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hijra wadagan nevi re enurakaatire
ಮಕ್ಕಾಗೆ ಸತೇಕವರ ಜುಬಾನು ಕಂಡಿ ಹಿಫಾಗೆನ್ tere kalefaanu gandur kolo kaariga kalefaanu gatlu kurma gastu ko genti bere kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge daamati kologa awhar hul leppevi ezuwan ali ibn abi talib radhiyallahu anhu ei marumuge etifare korimati baafada nurakati note purana amachilla wagen hunna jihe fada nurakati halate name kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ke wadage kalefaanu edle vekutan ekantata korevi ibs kala first he wadaga tu men neti ekama ibs kala uzur taket dekke men neti kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad vekutan ekalefaanu ge enu med damati kologa ere ali radhiyallahu anhu abhar hol lepevi Mus'ab bin Umair zuwan befule Makkage musadi alage musadi diru ulumen dia zuwane namas Islam mumu edi musen dirulon do kolma foga mamma kama inkar kurmu adi gember kollumu wara adage fakiru dirulumen ulumen gendevi namas gina wagotu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga wagotu ariuga wagotu heta korumen gendevi di ungadi wada egotu go oluvi kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam makka madina ga holweren islam deena dawha deva islam deen unganna dev mataka fonovi safir egotu ga fonovi mizuwa Mus'ab bin Umair kalefan madina wadagen islam deena goalawa kalefan apolu maccan etan etabbe kalune islam wadagen nevi ansori be kalunge is etan etabbe kalune ki Mus'ab bin Umair ga apolu maccan islam wadagen nevi befulu Uhud hangramage duhuga Mus'ab bin Umair shahid wegin diyei ade me katata kolgomena fenigen midiyei kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam zuwan bes khas samal kam devwa fawakan adi islam dinuga zuwan kam ge dosor hegotuga benun hifuma eki marhala tawga eki geggotan algomen irshad devwa fawatan adi mujtama algon men kuriya gendam benu wakam gawani na mujtama ki ei kuriya ramunda targiyo munda hardara mujtama kam gawani nama e mujtama zuwanu egotuga tarbiyat korveji kam gawani nama e mujtama egotuga fenigendan adi mujtama ki ei balikashi nikameti note fasade fawa mujtama kam ga hadalam benu wakam gawani nama ekam gas oi emme fase halle kam ga ijtimai ilmuge ahlu verim vidalwani e mujtamege zuwanon fasada kollume ebege akhlaqo neti kollume ebeki ei mujtama fada ne not mujtama gellon huri bay kamoga hadalume egotun gomtoga zuwanon mastuwa teketige kantata ves duniyege bay gomtoga ei revegen koremunda kante gotuga e kantata korevegen midani algo meneki hobas kabul ko adi hobah amal krabe kam galava algon menge zuwan kam ge dosoro adi algon menge zuwan kam ge dosoro hegotuga benen hubunga tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala member kodeva ekalanga ruhwedi gannawa gotuga hayatuga dosta ge kurma hoga ekalanga ruhwedi gannawa hal ekalanga badul kurumga tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala algon menge emmen member korawas سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته